ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Office tray kam ka KVK West Khasi Hills haring kat ka jinga tray lang ka Kisan Morcha East and West Khasi Hills District haka khat pratrik ujliyo ahaja 800 kala penlong ye ka khiet bajao abhiyan campaign haka shnong nong klau haring kat ka Jinghikai halor ka rukam rap ban penne pensa e ka rukam rap tin rai ban pennen kam da kisbo mariang. Hagani ka program la yodon lang o President Kisan Morcha East and West Khasi Hills uba kintiu lang walang o Mandal President uba ti thaba o Senior Scientist but Head KVK West Khasi Hills usaikat Sinha kiwei kinong tray lembat kinong rep. Kani ka jingalap ka long shibenta jong ka sarkar ban let chekilengi shnong jong ka district ban ay ka jing pensyai halo ka jingdan kam ban pinbha ban pinne pensa ay ka kindo ban pindunay ka jing penan kam baklay ki dawai sbo na lor ban pin klay ni ka kam rep knang ban kiyo ka yo ka kwat kinong rep. Shushu ahagani ka singila yo ru ban sami ki Symbai ki kinong rep ki blawan ban shimbenta hagani ka program. Kita kani ang isna namba yin penroy yakiniti pingetin yang kibadon haka masih yin penroy naka takni yin penroy kambon namba yin sa clear punya bat Symbai namba penyarap yaki Symbai ki jongi naki jingpang ki kenyang badru bahkan ai bakin berklan yaki Symbai ki jongi namba korban itu yin kambha ki jingpang ki jongi lekum kani ru Nganiru kahang ni latha biofertilizer azospirillum lipoferrum ma kani ka azospirillum ude ngejing em kidegini ngejing em barat kiba dan jing em kiba pensuko yaka khndo ma kani ka biofertilizer hisnanan ne po SBCL state bio control la kabadan apa Shillong Mail ma kani ka deka biofertilizer Tuni ngejing em uleyu unga finda ay kani ka dawai hapo ka khndore jayu uni u azospirillum ushemka nitrogen ka badan hapo ka air u penkala saka nitrogen ka ba la ban kijet dahi jingkhong ki jong ya hata ka rupam long kumba ay ni ay urea tingi ay urea ban ay ka nitrogen number ka kani ka jingkhong jungikin bam ya ka nitrogen teuni pade uleyu ushemya ka nitrogen banal air Upen kelas akan nitrogen pasang hak kendo nambah hijin kunjungi kenlaban tan ya kan akan nitrogen ya sebuah makin hekan sampai mo kita ni ke Pjam merudu kan rekam haka tak rupam ni baik kan sebuah itu kendo baik ru kan terkait di Symbai Pjam mo. So how we will prepare this Pjam root? First you will need 5 kg of 8 masi, okay? You have to tie it in a burnie, that 5 kg of 8 masi, and then dip it in 20 liters of water for 12 hours. After that, after 12 hours, we have to squeeze out the essence from that muslin cloth, from that cloth containing 8 masi, so that all the essence drops in your water containing 20 liters of water. Okay? So in that 20 liters of water, we have to add 50 grams of shun and 5 liters of penjeu masi and just one handful of soil into it, and then you have to mix it, and then you can leave it for some time, and then you can start using this Pjam root for treating your seeds. Kumno kan isna kata Pjam root ma ningko kisam edmasi san kilo edmasi di song hawo with jan sala mo jan sala mo de besin de tapin no jan sala di song ni ko edmasi nang ta kiwa haudiang kiwa haudiang tu di pipen no Pernah kam dawai kinda yang mat usok pengirap mengi khambang balai nama blok natural na kadang kenal hakibor tiba ngidang dang samla ngali skor nok klau masuk keman mo yang hakibor kam tiba perkap kadika nganyo banyang hapo nok klau ban kran ngapoy perkap ru ban pen ka kamti kadika kam kum presiden jong ka Kisan Morcha hapo ka district hang ni hapo Shillong Mail kani kadika sni ka bakhatar bangabat e kadika kam kum presiden but kari India hapo jinglam jong unana namundi prime sabram ram jingi ka kejok khatas na nga khatas ni te hakini di khatas ni nirale sibun bikam
Yalah le ekran sono iyo jumpo nang no. Nata kadao na ekran ni ba kini observe ke ba i kujungi ba yong ba nang ni sakma. Kakam ko ba konsan jungi ba kakam ko ba konsan jong ki observe jungi kalong ban rong sha nong pendong. Makarak yang kedai baik nong pendong. Desu ban yo street tang itu jeli jong ka nong ba. Ni ekran ni sekran susu pak kiwai pak di cepat ban. Kemudian bikin rombek satu nong pendong. Kemudian bikin sakut transport headquarter. Di lingkop. Kanong kau ngakenau kapau nam ha kasrio. Tanya. Kasru nong kau. Apa penampiang kasru nong kau kapau nam ha. Di kenal bang ha kasrio nong kau. Tu srio bersu free do srio nong kau. Hatu piu penekam dawai ni apa tu? Penekam ni am dawai kimikal. Inong kau sudah. Dapat dia penekam dah. Dawai steak. Cuma ni ada dawai steak mentah dan pak ni cuma ada kundu rumah bangun Natural. Tewak nom penekam tu ya udah dawai steak. Kenal mentara jen news nam pasal ngam jubam su sionong klau. Nomor ngatiap bagi bu penyap yang roi dahu dawai state. Dia lo kata kepang ngakapa di kini ki usaha jungi Kisan tes. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam mengibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya